Hvala Bogu da smo u 21. stoljeću, pa se može i ovako, nema veze, bitna je želja, bitna je namjera da smo se na kraju dobili, što se kaže, i jako sam sretan i ponosan stvarno što sam postao trener NK Maribora. Znam da je to najbolji klub u Sloveniji, znam da je najtrofejniji klub, da su velika očekivanja. I naravno da su uvijek visoki, ali realni ciljevi, jer Maribor normalno da se bori za prvaka, normalno je da proba da igra Europu, da proba ući u grupne, da li lige prvaka ili Europske lige, tako da sve mi je jasno i nadam se da ću opravdati to povjerenje kojim se ovim putem stvarno klubu i sportskom direktoru Bogatinovu zahvaljujem i kažem, nadam se da ću što prije opravdati povjerenje i da će Maribor opet pobjeđivati kao i prije. Da, pošto sam igrao u Korotanu od 2000. do 2002. godine i baš mi jedna od prvih utakmica bila na Ljudskem vrtu protiv Maribora, moram se pohvaliti da smo uspjeli zmagati 3-1, što je bilo jako velik rezultat tada za Korotan. Poslije naravno imao sam prije 2 godine stručnu praksu, sam baš obavio kod kolege Milanića, već tada se vidjelo da je klub odlično organiziran, da je momčad jako dobro, baš sam bio ugodno iznenađen, baš smo s Darkom o tome dosta pričali, naravno i kao 2 puta u nacionalnoj pauzi reprezentacija kad je bila, onda smo organizirali 2 puta utakmice gdje sam dolazio s Goricom, Maribor nas je svaki put pobjedio, jednostavno su bili bolji i jako mi je drago da sam i prije toga, i da, moram reći da sam bio uživo na utakmici Maribor AEK Stockholm kad se igralo 2-1 je Maribor pobjedio i tada i osjetio sam i uživo i atmosferu i sve, tako da kažem, dobro znam gdje dolazim i jako se veselim to. Ja sam, ajmo reći, zadnje 2 godine skrenuo sam pažnju na sebe u NK Sesvetama u drugoj ligi. Gorica je reagirala, angažirala me, baš sam bio u kancelariji sa kolegom Milanićem kad sam dobio tu ponudu, baš sam mu rekao. Tako da život je baš lijepe priče piše, naravno niko nije mogao očekivati da ćemo napraviti s Goricom to što smo sada napravili. Znači u prvoj sezoni da imate, da ste 5. da se borite doslovno do zadnje sekunde za Europu, jer su svi se nadali da ćemo biti, bila je želja da budemo 8. na tablici, da ostanemo u ligi bez stresa. Međutim, kad se ukaže prilika, kad igrači dobro, kad vas slijede, kad ste uvjerili, a moj jedini zadatak je bio da uvjerim igrače da se nemamo koga bojati, da svakoga se može pobijediti ako imaš radnu etiku, ako daješ sve od sebe na treninzima, to smo i napravili. Uspjeli smo i neke rekorde napraviti kao debitant, 59 bodova osvojiti, to je stvarno jako puno bilo. Imali smo 6 gostujućih pobjeda za redom, što je zadnji put imao Hajduk 92. godine, znači to je skroz davno bilo. Stvarno afirmirali smo puno igrača, prodali smo 4 igrača, zaradili jednu jako dobru svotu za klub poput Gorice i stvarno postali jedan hit koji sam ja poslije rekao, ne može biti hit 5, ajmo reći 10 kola, ali već 60 i nešto utakmica ne može biti hit, to je jedan kontinuirani rad i to je kvaliteta koju tvoja momčad i vi kao trener i stručni stožer posjedujete. Pa sigurno da sada kako je otišao gospodin Zahović i Milanić, da je to jedna era koja je završila gdje je direktor bio 13 godina, Darko je bio u 2 navrata po 5 i 4 godine, da je najtrofejniji trener u povijesti Maribora, stvarno je letica visoko postavljena, to je nekakav, ajmo reći sad, novi reset
Naravno da je ekipa ostala ista jer mora se završiti sezona i tu moram više staviti naglasak na sportskog direktora Bogatinova gdje ćemo mi zajedničkim snagama nekako napraviti ekipu koja će biti energična, poletna, agresivna. To je ono što ja volim, što mene kao trenera to krasi. Ja volim igrati direktan, okomit nogomet, da gledatelji koji dođu na stadion da prepoznaju da moji igrači daju sve od sebe, jer ti kad daješ sve od sebe niko tebi neće zamjeriti da li si igrao neriješen ili izgubio, jer znam da se samo pobjede računaju i pobjede su te koje garantiraju atmosferu, pozitivu u klubu 100%, znači što prije počneš pobjeđivati to će svima nama biti puno lakše. Kažem, filozofija, naravno da Maribor u ligi slovenskoj je dominantan, da moramo više gajiti nekakav kontinuirani napad, ali naravno da mora biti visokog presinga, da se što prije da gol, da se stavi protivnika što prije u minus. Što se tiče Europe, tu je malo drugačija situacija jer tu više nisi favorit, naravno zavisi s kim igraš, ali tu se više igra iz nekakvog srednjeg bloka ili niskog bloka prema tranziciji, jer općenito danas mislim da je tranzicija jedan moderan nogomet što manje više svi gledamo u Ligi prvaka i u europskom nogometu, tako da volio bih reći da je moja filozofija da ima puno energije, puno agresivnosti, puno trke, puno popunjenih prostora na terenu, da u svakom momentu, u sve 4 momenta nogometne igre znamo šta radimo, da to kontroliramo i vjerujem da ćemo s treningom to sve uspjeti, jer kažem, kolega Milanić je napravio vrhunski posao i vjerujem da ta ekipa, i znam jer sam ih vidio na djelu, znam da znaju šta rade na terenu i vjerujem da će uz jednu moju pozitivnu energiju da ćemo biti takvi isti ili čak još bolji. Hobi je moj nogomet, samo nogomet. Moja supruga je jako sretna u ovo doba, bez obzira što nas se sve zadesilo, jer sad sam više nego ikad kod kuće, imam 2 sina, oba 2 su sportaši, igraju nogomet, jedan je igrač, jedan je vezni, drugi je vratar, tako da jedna skladna obitelj. Ja kad god možeš doma si ideš sa obitelji negdje, ali isto tako volim pratiti sve utakmice. Ja živim tu u Sesvetama, tako da dosta gledam i drugoligaški nogomet, uvijek volim nešto pogledati jer nikad ne znate gdje čuči nekakav talent, tako dosta igrača smo je tako i privukli prije, ali jedan miran, normalan život, obiteljski i naravno kad nisi na terenu onda si većinom kući.